chesen pa bone for adults why my granny one say ebi mu yusu sekan ebi mu yusu tuo ebi mu yusu chesen yansa pobi ade tu nkrofo tim se na be ombetumi ewi omo na ende no scam bi aba bonten na say no so onye scam bi omo asakra ma say no afa Yesu Kristo se ne kran na age nkwa amende no kwanya na ofa so efrode nkrofo anasa scammers efrode nkrofo awo momo ebu on ma atumi wo ha na wanya mobile money message pa 160 cedis 190 cedis 150 cedis yasinti ai obi asend uska oba wan say enche na call aba ya frapa yasinti oh any pass mesi mesra wada na me send ska koma me ma me na ba be gu phone so mpacho wo me na me transfer scan back mpacho mesra wada na wonnim na obo hu musuo na sa woka se o me de me pese me de obiska na me de me wa badaye na me de se ni na wonnim na wo kofa procedure na wo allow cash out usike nyina usike gu account mu nyina ba ko gu o account na when a branch and aba beto mountain so twa kwan ya omo fa so ano omo di omo djuma yenko tinsam ni nchemu embra no apam me meti ase me artist me draw picture ma me a meti me a draw pepe ai bibia pepe by esane maso di ntino abusu ane pese ombehwe mani amami na wiase mu me bre yamra namfo a wodo ho kobo mo ne so bacho oba na wasa se peso yakoda bo ne sem no ebe yanka record bi ho oba no abo a kire no wate no hunu sunsuanso a ebetim di aba ne so oba ba na oba bema emma ni titromu di frosters achi mama no frosters achi no mu die cause no nyeska free di ko ye shop ni ade ma won na eno so yebeka ho asama no pay yeni nkomo enamfo na akodi omachi no eba ne sei de no mde ye o de de ni huso no omdu wuram so manafo a medi kan ko no ho semeti mabuni dia awunsia ehun ya de mekotra ne nchen ono no so me sa no kire me browsing sene fraud etna de mu fa phone free bi escammer no mo ye ne sei ti se menya o number okay ono o MTN o networks no o software no to no atimi bura software ni o telcos no o mo software mo software ni nyina o Nigeria ni ntini ti se ene woni me edi nkomo se bia obese ni miska bi ena o ra software ni ma obe indicate call sign ko for ya transactions on ba be na ono the different number te o ka se men testing number ne ma Momo number na ono the different number testing number na ma instant no I see ntino wa adwuma ba so say ono me na ma send ya ma ona wa send this kind of man o send man or withdraw no bu sim card till later on me test na ma o so wa send it da o frame ti o me ka che o say hu bibia hu echira kwanti se obi sani pa no Ghana ha ya me pa twa oda so ha me pa twa yento aso ana side da ono no so me sa no kire me za nyema we nyina se na obefa phone uba kunyi obi number na wa frɛ no na no ne di nkomo ebia nkomo na ne bedi no about ni bibi wa abrochiri wa send nyema odo oni nipa na communicate dida so send nyema na me ma be shim ma be share juma ni na ma chen mi se nyema na bedu nti no send amount of scarcity na me clear na me deliver man chire mu ye wo honom chire mu ye se obi wa abrochiri na oni na communicate oni ni business about force bill okay nti wakra force bill na ma oni ne din komo se ebi aba bedu da sei okay nti me time date na me so me follow enyama na wa shape no your apps wo a e di follow ni nyina I see nti me so me follow enyama na ti nya bedu port pe na ma frɛ se enyama na ba bedu na me na asemisi se e bedu a me frɛ wo o so wa bi me se no kure na masra chiro ne chata uso nyi na me chiro chata one na chati nyina me screenshot ni nyina na mde amaw na wanje di say ampa me na osi be hia me no ti me no communicate ya ma tu say amount of scarcity na wetua ebia airport ebia 200 million and free delivery nti ni send to scawe so nti ebia ba ka tun so me ma 3 days ma ka tun say after 3 days 20 man send ya enwa ni nyo di bi nti nyama me twa mo bi fufo na me sika amaw nti so pen intemiti no uma 3 days ni ponso
fast wako bobusia cause pressure on the mound wako bobusia mutitwa nyema ni nyina kyerɛw wako bobusia na so kwa be na mfa so mutimi twitwa nyema no your access support ana your access wo bebia ya kra nyema fibia your access so ntino mekɔ ha nipa na mene no ɛyɛ business mekɔ na makosi ni so na ɔma me access to nyema no metwitwa ni nyina okay ubetimi LDM yakoko hu wona hyehye kire nyina patwan yento aso it's aside that no mititwa nyama nyina chewa mama anti pressure also ama send this kana mama ti o send this kana mama bia na fe no na friend say obi scam you nyama ni hwe amba until later on nipa na the right person ma be throw or na do say scam na fe na nyama na ba afe na nyama na ba ayeyi na so wa dika ji hu ska di dada patwan mo re ayi nipa dodo patwan mu ya no bubu chip ni we ya na bubu chip no cause yes also access so MTN all the networks you know you will be on my brain merchant SIM card wow patwan omo ye juma ko fo do MTN office meeting card ni din ko ayo de yemfa no nsia why yemfa no nsia bibi ho no technical nti ozi ne opposite for ne national security mu na ye adwuma nti further information no they will need it nti nya bibi an memo pour out ewa ha but me share the educational aspect no kwane ye be fa so a timamufo eni betimi ada ho no obi ehya ase so de sane ma ni bi ye ofafo no ofre wa watimi amoni aba ho so na watimi atwe ho afu ne ma ete sa ho na obi amfa kwati kwan ama mebu ye nto aso but ana so no ye sanye ma we nyina bia aside that no ebi also a makreti me page I will search online see how me Eugene shipping and aha what's that to put the kasa what's that page ma set me page that I will search me abenyame no me to say shipment aha intini that shipment no oba me page ni so na o tag me a say bia o pese udi nyama fa me so eko kru fufro so a eno so no odu ebi wa meye ebi wo so a me we cause medical monitor say ebi a woni security guidelines bia backup bia wo chiri some person scamming wa enu so ni obi aso na wetimi scamming obi wa smart anti medical we ra me hwe na se metimi ya what did they we ni pa no me tun komodi di me se na aya nkomamudi ni say ye ni bi o ti say ma fro okay mo wa umunso na me bia fro me say oh asemi si na do na ma me fan say bia Black Cosby and do number mami okay o say o pesa wo ye shipment bi okay me kan so no na communicate that nti me no mahu ma follow we na mahu ma hakim system na mahu say na only say na akoso na ma feel say o pesa o so pesa ye shipment bi nti no to be kan say me holding on to ka say me holding on mahu say na o pesa o Black Cosby bi san na me my smart my friend make a turn my friend my tell me say me adwuma say ni say friend my say nti no me wo say unipa na say opese o shipment bi me available nti wo friend po make a say yeah okay me need to communicate that me my smart wati ti me no e for munti anam nhyɛ ne so yie pa ne woni nda ho phone di okura ba say anya wo dia obi tinchen ba bi a wo control affairs otietie nkomo ne ade ano de yo atwetwema so kakra ba ode ento aso nti me ni communicate na wo friend na busa na obeka cho say oh yeah me ni kana ton me ho ama no nti obeka cho say me good ene ma tos ma ton adwen me di kana ton adwen ya hwe kwane amofa so amotoni pa adwen kwa me fa so me ton adwen ni ti say ebia me ni nko me fa say ye tse de wa frame ni ani sa nkomo no okay hello hi me pato good morning your friend asemisi see okay your friend na na ya okay me pato me kasafi kufuria okay me ye shipment ejuma na me pato wadanfu Cosby ana de wona ba ma me say me fro na me nu ndi nkumo ko so pese
okrani mabi na se kofo dua de epona ho na chese no me smart no but the onye smart no ntimi hu nyansa we misa nyansa entinu so we smart we bisa me say me office we okay me office nyina me tire nti me bisa so office we ya obeka say we bisa me say me office we me tire me say me office ebia Accra brown say ntino oba ha oba be hu nyana so ko wa oba ku mu we kesi ni wo aye no kure ko sia oba ku aye bisa wase a bisa wase wo hu no isamu nchema ya kwakwaji ya yankase ye humesi asam ni nyina ne fare ban ni ti ene ne na se ni fifi ni baby ya mesi esiti abrante ya tu nenum tuo buti afo Scαmmɛrs wo ho no pa ma wani nda ho obi ani wa wo buso ni bi ani London na memo obi anka ja sister London okape na no so waka uncle Ghana na odi ehia no mimi said ye he me ka che mo tai frɛ me pa mo frɛ me so ase me to sabe bitmeni omo fe so pa me ka ma adwen de kire omo kan bia enti mo se mo nim se me number dam ho no ma me ara ni account ni me mu ye 0 enti no o frɛ me why a big mistake mo jai me frɛ no because say ni pa de ye wo kwa mo fa so amodi mo dwuma so you have to be very very careful and alert me fa Momo pin en fa mo bia and face no bank details me fa mo bia ma weni da o sa bo wo se ne be ya scammer bia amba be scammer wanga so abrabo scammer ne fra wa ma scammer ne hunu se wanka sa mu no krampo no oh yes scammer a high attention TV because social media handles in ya be like wa share no wa comment e we videos ni nyina eso now share mo abontia on samara from okema echan